Hagajing Ialehkai international friendly apeng ke Tunisia, Persia ke Burkina Faso. Hagan ke Ialehkai ke Tunisia kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Burkina Faso da Arlanot. Hagajing Ialehkai Roland Garros jongki kentei apeng ke Madison, Persia ke Haley. Hagan ke Ialehkai ke Madison kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ke Haley dan riu lalai ban nyau lasan. Baleng bangan ke job ke Madison kalau yok ban rong syaka raup 16. Hagajing Ialehkai jongki shenrang hapdeng Namlahduh jong ke Australia Open ujanik sina Persia yu Andre. Aba pai syaka Hagajing Ialehkai ujanik sina ulala ban pelim sok yu Andre dan riu lai wei dan riu lalai ban riu lasau. Baleng bangan ke job usinar ulai yok ban rong syaka raup 16. Hagajing Ialehkai European Under 17 Championship Final apeng ke France, Persia ke Portugal. Aba pai syaka Hagajing Ialehkai final Kynhun Ialehkai jong ke Portugal kila khur ke nam job. Hadin bagilala abat pelim sok ya Kynhun Ialehkai jong ke France da lai lanot. Badia gini gi lai gol ya ban tap aka minit ke ban lai peu pra bar haka minit ke ban riu peu. Baleng bangan ke job ke Portugal Under 17 kala yo ban ra ke Namlahduh jong ke UEFA Under 17 Championship haka sin ke bah nyeu. Hagajing Ialehkai Women Friendly International hapeng ke Brazil, Persia ke Japan. Hagan ke Ialehkai kita Ialehkai jong ke Brazil kila khur ke nam job. Hadin bagilala aban pelim ya kita Ialehkai jong ke Japan da Ialehkai. Kajing Ialehkai final jong ke Indian Premier League Arajar Arpeusan on Ialehkai Shibit jan magapur nyau shiteng hapeng ke RCB ke brega Kynhun Ialehkai Virat Kohli, Persia ke Punjab Kings. Badlada ke RCB kan job ya ke Ialehkai kan dai gasin ke Benengkong bakani ora ke Namlahduh jong ke Indian Premier League.